Enti said the name say kono dey ahwe a enkodu December no na NDC for nyina so. Because I don't get it. Said the amount for see bro NDC for nua no. Aje me sem. Enu echi abro video na say ekoko akuafo a omo bonyo so entumu aban de aban. Anu no obebo Mahamadua e be kan NDC for nyina. Ene ide eye Galamseyers. Galamseyers for so be Brunia. Efa incident na happen helicopter crash na. Omu blame that on Galamseyers for omu go funte ne omu be drum NDC for buru omu nua. Ama Abronye Dc so abai can be part of John Mahama and NDC government. I Penyah Brock Media. Best was any demo. Obe like this video no that my subscribe button so back the notification and no put updates. Number to the wide with amame. E will comment section. Best was so no she before so any be ashe. And it is becoming serious. The rate at which people are cursing the NDC government no ebusia is serious. 225 sim no e diabro kwa NDC aje. E started Ghana Parliament. After say Murtala Muhammad say what one and one say di. E call ambassador JB Dankwa. Adechen achima hemfo e de nsa snap call JB Dankwa emuso mu ko na say ye e ko tutu nsa kanche ye egu Murtala tiri so just e duabo no e start free ho from there dey amanfo abro even Magdan kwa no ko gu ni fiegu e kwa ono kura no e de yaw e kese just o ma buru NDC fo nua ama e duabo no abe too much. Ama bro da ka to say kokon ntumu kura bai na kwa fo no bo anye so ente kwa fo no bi kura no e de nsa eni akokọ e betwitwa de buru nua ya say e bo na ban ne dia mai no wa be daadai wa twa ye ntro ti se ye hia ha ne ye ba be bo no dua e dua ye ba be bo no so no enye dua ye bo no say aya agoro ye bo no dua ma na hu say e dua na eche no kopem say wodi sika ni bi beto so ama ni bo hye na o hye ye no abam se sa bo hye na o hye ye no sa mamudi a ene ni dua abo no ensanie na akoko ni se 6000 na amade ene o mampahini hwe kokko di aye walanti butu bo aye dendenden ene okoto se kan ento adura di kokko so to ento hwe di kokko aye ehu se prarara hwe akate di aye kokko ye mere wafo nketesia aya tu ehu se be ekura adwuma mo hwe di aban ne di adiye aban di odi adiye diye udi abo na ede ba betu dwa no kopim se obato kokko onum no se wantum wo obo hye na wo hye ne dia ende na asamafu e mumla o ye na nanu samafu e mon kan ho abana daadai wa daadai so obema ye 6500 sa 6500 no so abana fa amaye enti wonto se ye benya sa sika no so de madia ene aban wo ho totoro to wo ho firi just e diabo NDC 025 we no dey. Now, proud to helicopter crash na happen on manebo ama any Murtala Muhammad ewu ye na onse na omo Galamseyers ho nsensem ya ene edum ko ho no ayi na omo ko launch bibi ya to di ni responsible community mining kwa akosi ho ayi say omo etu Ghana for say na obi a mine ya mining responsibly, whether small scale miners or large scale miners, mine responsibly emu ana fofia nto ayi say oye ni kese ni bridge kese ebo fa Ghana mountain so a omanebo ama ene Murtala Muhammad eto ananom ewa NCD na asano ba ye no on say NDC for communicators be din kono mu chirem say now no Galamseyers fight na abaye shoot to kill Nii Lantey ebe kan same way ese Galamseyers for na o beto mo so re enu achi ani hu say NDC communicators me no so ebe kan bi tazo so oh sa na Nii Lantey kan de ani o be ade sa pepepe o mo fo aso say like eye Galamseyers hu ntokwa no mo kokon eno manebo ama ewu ti ani Galamseyers for no o mo do mo ni bre abeso emos eye munti ano manebo ama ewu eti emfa enspem they were saying they get some of Cairo and what you so God will judge them. But we are telling the Galamseyers for say no more no. And then we video the secretary maybe can say no. It's very careful. And nobody away Galamseyers we come after you. We will shoot you and we kill you because and then also and you go for a day and we are going to tell them say all the money that they for some kind of force. He said who says here the Ghana no ya fa any day and this 7 go and juma o man be say ti me say mama say on can come to yam then a 430 and this 430 as the 430 we are ready for the NDC and we are going to make sure that Ghana be the front to pay the infra and I say the ticket former we are greater Accra communicator
also Kasua branch organizer, right? Then we go to program they got our first side, right? 2016. Every people upon me, let me pay you how much I say, Papa. From what they I will follow you until so many man Penyah. They can say so passion. You know, Mama, Papa. Look at the wheel. I want to be contacted on every single beer on my way. Nobody. We are not going to sit down for anything to happen to NDC government again. I said so. But I must say. Sa semro mo kan ana garanti for no as na mo pa kire say ye na afiri wo kuru mu ho no ana say yes mo bi baby yes mo bi baby say say mo kan dia e na say mo blame garanti for dia e na mo ntwen garanti for so abe clash with NDC ama no me nyina ene na mu eye pa so so mkunkum ye wo se suja for ne ba o mo sutu ye ne Galamseyers for ni nyina because ye hu ni fa so na ma mo gya mo ka san kwase asem we no kora me ka cha mo say se munnim na se ne Galamseyers sa fa say good board ye buy se Galamseyers for ye ne sika se mo ma disun fa so a se dollar rate na ba form no se no kwase mo nya so fa so a na me ntua mo ka asem ja so ntua mo ka ontua ma se fo nyina ka because mo mo che say ye ne Galamseyers for ye su ni fa so mo ko buta to forcing say e kwan be no fa so ama dollars return ba form mo ko buta to forcing mo ko buta President Mahama say samba bebreba woje abosbody bebreba woje nyina e kwan be no fa so woje samba abosbody we nyina aya mo ko buta sameja mfi say sa 1-2 ye say obi the gold escape post e be de be e de trabo da e kokoto no makoche no o mo say e man's for sika e man's for gold ana mo just say ne Galamseyers for suni fa so e moa pasia for mo kukum ye ne mo woni mabushe ye hwe mo aboa na wo sa fantini we die because what to forcing na me say fantini de num nyansa nya na me say fantini wo jimi sa wo sa fantini we aboa tama kofo de penso o ka say e fa say ye nya eposoko na eposo fish na won so na be nyanyam na ade endo ma mo be gina e be sunya ma ade amaduma mo ya no nti man kopo na mo ne di na wadwe ne Galamseyers fo ho wadwe sa dwuma na ye ne nkwa ne di so fa so ho e ma adwene no me kasama kire mo this time around no se ni mantum a temontoma President Mahama akonya na yade ama wo no me kasama na akire wo nipa ni abre nipa nyankoa o ye campaign no o ka so be sudie o ye campaign o ka so o ba be gu adwuma no amfre ne ye moa on mo ba be campaign mo ni mo ye de tumi ma mo wi a mo di sam fu akire nipa ejaba na maketa si nyanku so nipa aboa bi atesa wo o ka se wa funu ofunya wo so bom amfre ne adwuma on mo pretumi na mo ba an ne ye ma ya adwuma ene ye ma ye sei je ne fa so sa ne yenya fa so sai ene yenya sameja fi e kwa so to gold si obabi kwa na se wadwa pa bi ya na Galamseyers ko bia bejai wo se ne adwuma bia ye je ne de ye bedie enya ne kwa sameja fi fa so to gold no ye guse ye adwuma ne saa no na wo begina abeka to omusutu tie say all because say any selfish interest aboa adwuma ne saa ne yenya ye di firi ho mo so amampa de fuo no mo so wo mo what you say ni ya abobodam ho what you say ni abobodam what you say ni abobodam me boa sa teti we ye e na Ghana form na ntibebre kom Mali Senegal ni ade ekokoye do Cote d'Ivoire nko buko hala fo ku nipa ho ekuku operators na ade eso operators say wo mamni ye so fa so de mamo wo ka say nya betu akọ school ho what you say me ni me simple man no me go school ba twene nya djuma minima de o class because go aba hwe nko a mesome sa no adwuma nie e na ka se nsu tumi so o man no future ene ye mpanifo nim nyansa na ko ma o kenye nie from Kwame Nkrumah person Kwame Nkrumah free ho mo no from Lawrence person de ba o man pani bai buroni ba no be ka se gold da ho mo fa abekosi so o so yi gold ni wie ansa da ba ye dai akwago siram ne so smifuo what is enum nyansa ho mu ba veja mo ka kwasi asem na President Mahama me di ne ho ya President Mahama me di ne ho ya pa me me di apa wo ho ya na say o so pe machine first of all so di ka pe machine a se di pa be ka say o machine ni gan ko hwe di pa na dream ansa ga di pa tuya kasa akọ
because a good one mercy. Because was Siampan be a who's in a fushwa, Yaman Marco Fuso on Casa. Near Nansa from the uncle's good near the tree. Simiphobia who's in a fool as Sunti, Yaman Marco Fuso on Casa. And more be say, or see a Yama sing. I need an answer about me a Casano, Afa Eno. But she did get check what you and people were bought down. Answer Manacasa, Yanophobia do Casacasa. Yabacasa, Momatier, Mukuye, a one binum, a Siafu, Momatie, Mokunkuye. And then Galamseyers in your scout, what the Yajumo, baby, or Yajumano, who sit like a seer or see what test. If you say a Janai, toilet, Biana, that didn't Galamseyers for the sea, Moma Pampa for Munyas Cam no Guabuchi. Munyas Cam, more swaddling at a Guabuchi, or man, they're not bound to baby. I may see Benyas for Swaddle Swa. Number of Monsanto Boom of a Mua Momachie, says Mukumye, Momachin and Gokum. Why you saying about Damo? Mom, we have about Damabois. Mumusa from Nanado Peso at Baumia, Mahama, and then I say Funina. The one back and pure castle of Galamsey. The one back and so castle of Galamsey for. Why say about Damo? Mali? We go out for the Kunkuni Bimu. Ade, Yabramo is a Hunu. Mena make a sana, Mena make a say from KB. Mamma Cheme, Messe Mumba Cheme. I jalefu we jina na mo kanko siasem ana Mahama amambo no bunu o man this yana Mahama so ya NDC for president can obi am so ya NDC for president onyo man the president and e bi mu kasa hye wano ade a wontumi nya ne ya pusu se koye Mahama na ya ope to be gugara say e ya ope to be tete ye and but e bi mu se amra we mu wo mawu e bi mu se ha mo so da fa yo mu say enyi mata ntan ye nko a Muja tell Papa would do more than one of Friso. A more being Casama, a more being Chania one yet. Wouldn't perfect say a Galamsey, you're so fast war and a war man. Wouldn't perfect say God bought Damatil and a war man. That's a Moncasa and a Monteti, a Yenipa. A Yenipa for Yenipa. As your four, your mamma couldn't yamu down Cancas, Yenians are for Panigu actually. Galamsey na mo bi ahwe ne papa. Galamsey na mo bi akohwe ne nana. Galamsey na mo bi na yira be janka. Galamsey na ma obi enkwala ketinketi wosu. Abadinta. Enam nimpo ba ku naful. Ono be jame na kuma da fufunta. Ano ya papa John Mahama. Ye mpani ya mo kwai. Before yenwie dem asama atu ye ede yentumi yinu. Yenyi fru onwie no. Omra bonte makade efri na kotin ton tan Galamsey. Wekem Eja, it's infantile chamia. If I say big Galamsey, a beer Jumama youth na. Eja me come fantinu chamasi. A beer Jumama youth na. When you can youth in the FA so a baby diana. You come here say da. Eja okay cano. My a penny. Fucking Galamseyers. Any more, muye legal mining, Ghana, small scale miners. Muntie me. Monshe sa video ya me beboy. Na muntie ye na NDC for babe kunkumu. Uda monshe video no. Ebi ade o hode be kaka ho. Murtala Mohammed is gone. Alhaji Muniru is gone. Samuel Sapon, Abuaji. Look at the Air Force officers, these fine officers. Please, I don't think any Galamsey, any ruthless tackle of this Galamsey menace can be equated with the lives we have lost. We should go ahead and finish them. I believe so. So, Anka Galamsey, a national kanka, I was say. Nke nya kabum na ekun eso NDC for at the Galamsey issues aye politics sa man na do danko akufo ado ne MPP aban lose power wo ba power no de wo person MPP for me kam ho ne fight Galamsey e wo ho nye no e fit titititi na nanom personal Galamsey bare na Galamsey no
eno ntina na nada danko Akufo-Addo edi community mining eba ye se ne be ya mrantia omo wo ha omo ni adwuma ye no ebenya Galamsey ni bia ye ne kakra aka ye wi aka tam na no so NDC for the year politics moko ka kire omo se monto Abama NDC ba be mamo ye Galamsey kokubo ahen enam site na o ka kire omo afa NDC awini power omo ye campaigner omo ye omo Galamsey a mo be ka kire omo se enam se ministers ni tukwan a omakonya plane crash omo wunti no eye Galamsey fo na ma ministers ni wuye etimu ba be sorry omo so na Galamsey ni bia no one life equate to omo wuye no na se umbu Galamsey ni wonye nipa eye adwuma na wonye nti na oye Galamsey it's all catch omo say we go after them and finish them. What are you trying to mean? Who was a former minister of state, former deputy minister, former member of parliament. Sesia Mene Okasei, Unaya national coordinator for DRIP program. Juma na danko Akufo-Addo bae, Okofa bae no, eno na national coordinator ne. Who decide machines ni kra man ko for the Galamsey. Afi o sorry aso koku Galamsey fo. Who ko finish mo. Let's finish them. Galamsey for samati. Mo ya elections. On beka tell say John Mahama ba mo tu. Ene de omo say. Enam plane crash na ekosi ye no. Ni nyina ya Galamsey fo mo na mo ma ne bae. If you say mo kwa kobie community mine ano. Enti mo kobie community mine ano a enye Galamsey ni na e ka se ko. Galamsey ni won suma o. Nti untumi megira ho e ka se o ko finish wo mo. Enti wo ya Galamsey ni na so wo site na wo ya adwuma be very very careful. Who say police for bus sa near man Johnny. And this NDC for mbeku anto atwen. They will kill you so much at you. Say, ombe finish him. Ombe wipe him out. And so man ka say mo nya adwuma. Omo na ka chem say mo nto Abama John Mahama no ba Abama mo ya adwuma. NDC for omo kokoso ha, no mo wa kokoso ha. It's a problem. And they say you eba together and you fight Galamsey. But they say you na kakra. Ya nya ne say dem mo ya the politics no. Because you see how stop Galamsey ni na. Juma bi enu a wa pa odi ma no. Uba also the 24-hour economy eba. Now the 24-hour economy ni ba. Na wa ja Galamsey aba ba ya juma anopa awia enye nwumre. Uba yon fa juma bi amaye. Na wo see wo say ko yenwura mu ho asa ko boni tu akunu di a. Minister wan kasa yi. His Excellency John Mahama. Esa o kasa asem we. Na wo timi rebuke minister no. Na ka tell say asem o kan no nye former minister no. What I say? You shouldn't do that. And this is kasa o manimu. Say ebi mu nkwa ehu hia che ebi mu. Ye nya epe. Nyankopɔ boye nya epe. Na ntina bakasa Galamsey ni de ne nkwa ehia. Na untimi vo ne nkwa equity ministers o mawu. Ada ministers o mo ye superior than one. E de moja krona na ejira Galamsey ni mu. Ene moja krona na ejira minister mu. What are you talking about? Galamsey fo na ejira ho no mututu anaso o mo de ahoma so yini mu ma ne behwe fom. Alupre no ma ne behwe fom. Mama Galamsey fo yedina na mama ye ho ntoye ne ye kote ma ye fidie no hwe fom. Esan ya ba kwanhia ba Galamsey na adi gina so ye ke se ye ntu Galamsey ase ye nwu Galamsey koto obi se o tu gala ye nku no ye me se wo yam ba bi dia gala ka menyi ni se obeka sa word no o ma me ba bi ka ho akwa wonka ena ubusuani bi uhwehwem na ubusuani ka Galamsey adwuma no a ka anka sa mese mo amukase tia Galamsey bia no wo mo ton ne ma mo ye Galamsey fu aka ni kwa mko okoto ade business ni bia mutie video bia nipa ni gira bonte o cassette ya Galamsey ni bia wo hya ne nso na so mu odi dwa bia Galamsey ni bia ni kwa saka mko okoto ade mo kasa mi hu de ha mo amuka ai NDC isi ada mo de ba no yan Galamsey ni be na chi play Galamsey ni bia ma chi play no oba papa ni bia ko tena ma ko kunu da bi yani ye site yani ye wu ye site ye be wu ye taminem ni ye wu ye tonso ni ye wu amanati bugu ye so ni ye wu musumu de ansa mo fu brain ni ma ko wu na musumu de ansa mo fu ka ni ma ko wu we nye problem o mako fu brain na mo la ko boduem ene se budu ko boduo sa no ma bi o se hwan na yi mo hwi ho mo le ba sha Galamsey fo na Galamsey fo ye na tu brain ene yan so obi wu site ya amra bugu obi e be ka se am before no mo o samumu wu na won be shaya dia yenso ewu an be shamu afse yene site ne e wono amana kunya ye to nsom ye wu ya makasa mo ane mo kunya da bi
Most of them play, Mukotuma Conto, Namukuya, Tamu, I am one more Kumu, and I can say for Yasramo. Natabasama Bata Boy to Namukuya, Mumbia, the Major Money, I pay money, and one on Yasramo. Massa, Mianga said that maybe Tino may be as you. Ah, helicopter and a accident, no. Galamsey in the Chiana. Ana pilot no omko pilot to si nchen e na Galamsey ni baji na okoto plane to twene ya na ase den ana pilot no one Galamsey ni kasa na Galamsey ni kacha ne say onto plane to nchen na nipa ngu ana ase den ana Galamsey ni etutuo bom na ekum mementi ase o because na mo se mo meeting like mo ko bie small scale mine no mo ko rename small scale mine no mine no small scale mine na Nanado time, I'm the buy. Muslim will rename no. Mahama Kwana into Sah helicopter, Nanka Mahama said, look at ya, into Nam campaign for Quatra plane no. I can say Tina no more Kwana. Ah, so be a sorry Cassa, I say, or Cassana Bosso Massa, or be a never man to be a comel. Benagalam saying he bet as Semsia, young Shano Cranianka, Nayan who no be a baby and to be a cromano. Now, Abronye Dc is to say, oh, Mamma Kikana Kwasi, I say, Munyai. Galamsey ni bia nyaahwe enyo bi na tu board plane enyo bia nya Galamsey ni bia mfre wo bia wo ho ani da ben na environment minister be ye police ni da ben na multi task force sankrofo no be ye ayi se de omutimi kowuram ekopam nkrofo free forest mu etro no no anti president mama manenka we aso nyina ba bia ni tro enyina wo ye ni enka ho na ye no oh yeah fanokra ye ni enka ho areho na aba wo mu wuo ne de obia no obetena ba bia ka se wuo we ne de me de mani ade amene ne be ye ebe ya adwene emu awrem nti mu mfatro e meka wuo no ho mu da mu bibi asem bia besia mu mfa nokra nyade da de se tro no ye wo ya mu ye gusu wo ya mu na nsam ne bi wo ha you see aniema ne bi wo mu ya ye ba bisa questions o maka sa Abronye nye enti anu nti obi preachia o pese odi ni tronti o wi odi tro no wi a not the one ya tarito mon kan kira Abronye se onye very very careful because nim se tro na odi no ebia meba ba yere meba ba ka chen se masa wudi tro eno na wo ho no wo enipa 8 dead as small scale manners crash with soldiers at Obuasi enipa ya sorry ye no because mo ka se mo ba ban mu a mo ba mo kwan mo makoye adwuma wo nti ye ba mo ba ban mu no o mo de anie de ne ko angrogo da sante and because of this incident nti maji o mo asase 70% maji afiri o mo nsam ama ne me magana fo nyina te say angrogo da sante ebe collapse for the second time e John Mahama administration angrogo da sante will collapse for the second time under John Mahama administration because the first administration and angrogo da sante collapse here the second administration so angrogo da sante is going to collapse because President John Mahama are taking over 70% of Angrogo da Sante concession. Producers won't take note of that. Na ereho say a first nipa be 20,000 and a kotena fie direct and indirect workers. President Mahama part 1. Say part 2 Eboabo mo say aban we ba ye no angrogo da sante esana ba be collapse adenya enipa nwotwe ewu ye nti aban ne say wo mo concession no or the 70% free angrogo da onya wo ma take over we nti angrogo da sante e kwa no wo mo be collapse enti enche enipa over 35,000 e wa sante region angrogo da sante betia to say wom no masana kwa akotena fie enti for the second time one person part 1 a large mining company angrogo da sante collapse here eye baomia aye nanado baomia ban e na de ba back sa nipa na nya akwanya ba be di president ya sa company
na kofie ama nipa over 35,000 afi we nkwa na wie ye na kana na deliberately ani da ho pa President John Mahama ne land minister go and grow God asante ama manfo ma akwa fie all because wo mo passase e dia ma NDC boys so wo mo kwakoye small scale man. Continue. Ni ewam no ni akwaso wo obuase no na manfo suro so mbeka. Oh. Timunya gede no. Ubetu achire wa adwene amame e wo comment section. Aha Penyah Media. Agra.